bajya mu rugamba bakennye, bajya mu rugamba bafite inzara, bajya mu rugamba imiryango yabo ihangayitse, bajya mu rugamba bafite ibibazo agahumburi batari gutekereza hariya. Rero ibyo bintu M23 yabibonye hakiri kare, iravuga ati ahangaha niho tugomba kwinjira neza tukabafatira. Nimba umuntu aje afite ibyo bibazo, M23 nta kibazo ifite cy'amafaranga, iramubwira ati n'ibingibi biragera kuri Trump byanga bikunda, n'abanyamakuru bandi mpuzamahanga babibonye. Noneho uyu mugabo bari bamutegetse ibyo avuga, bari bamwandikiye ku rupapuro, bamubwira ati uribeshya ukavuga ibitari ibingibi turakwica, ndetse n'abagukomokaho bose turabarigisa nk'ibyo tubakorera nk'ibyo dukorera hehe muri Uvira. Nubwo baba M23 ryatsinda rishinzwe kunyura ku ruhande rikusanya igikoresho cy'umwanzi yazanye aho ngaho kiri avance, buriya ntago bagenda batoragura utubunda twa fake bareba cya gikoresho nabo kizabagira akamaro. Iki gikoresho birashoboka ni igikoresho gihenze kandi cyatanzwe n'Ububirigi, urumva. None Tshisekedi yabonye ko ibi bintu bishobora kuzamukoraho, agerageza gukoresha indi mitwe cyangwa ubundi bwenge bwo kugira ngo areshye Leta Zunze Ubumwe za Amerika arebe ko hari icyo zakora. Bivugwa ko hano muri Kongo habamo amabuye y'agaciro menshi, ariko yatoranyije ayo mu bwoko butatu meza ahenze kurusha andi, ndetse n'ibice akunze kubamo harimo na za Warikari. Arangije yemerera Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko baramutse bamufashije aho hantu hose bajya bigererayo. Aya ni amakuru aturuka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tugiye kubanyuzaho binyuze ku muyoboro wa Top Kivu News. Tubahaye ikaze rero, tudatinze cyane reka tubanze twerekeze hano Kinshasa. Antoine Felix Tshisekedi yamaze gutitira, ndetse abona yuko Trump amuri bubi, ashaka impamvu zose zatuma ibyabereye muri Uvira bidakomeza kumugeraho. Ese ni mu buhe buryo? Ni mu buryo bw'uko yazanye umwe mu banyamurenge bakomeye akamushyira kuri televiziyo y'igihugu. Ibyo yavuze byose tugiye kuza tubibasubiriramo mu ncamake. Ni mu gihe kandi nanone uyu mugaba mukuru w'igisirikare cya M23 General Sultani Makenga akomeje gutitiza n'ubundi iyi koalisiyo yose, Wazalendo, Abacancuro, FDNB, FDLR ndetse n'abandi bose bari muri uru rugamba ahangaha muri Uvira. Bamaze kubona yuko uyu mugabo akomeje kubatitiza ku buryo buri hejuru cyane, ubwo yagaragaraga mu bice bya Remera ndetse na Sange. Byose rero tugiye kuza tubibagezaho, sindi njyenyine muri aya makuru, muri kubona na mugenzi wanjye nawe afite byinshi aba yakuye hirya no hino. Reka muhe umwanya agire icyo ababwiraho mu ncamake. So ni amakuru menshi cyane rero tugiye kubagezaho, ngira ngo bamaze kuba babibona iyo twagafashemo tayari agahu kaba gahuye n'umunyutsi. Ubwo tayari rero mwegere hino tuyabagezeho, ngira ngo zimwe mu ngingo z'ingenzi amaze kuzigarukaho, gusa afite n'andi menshi turi tugenda tugarukaho. Cyane turagaruka nk'amakuru avuga ko Tshisekedi tayari yabonye ko nta kundi kuntu ari bubigenze, afata amwe mu mabuye cyangwa bimwe mu bice azi bihereremo, amabuye yo mu moko atatu ahenze hano kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, arangije ayemerera Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu yandi makuru turabwira ko Afande cyangwa se Colonel Wiringoma yamaze kuba abwira abaturage yuko vuba ahangaha mu minsi mikeya cyane baba bamaze gusesekara mu mujyi wa Uvira. N'andi makuru menshi cyane turagenda tuyagaruka bwana Fisi. Yes, nibyo kuko rero tubahaye ikaze, ariko mbere yo kubaha ikaze burya akantu ka like no gukora subscribe n'inkunga ikomeye cyane nibyo tuba tubisabira, nta kindi rwose, kuko natwe buriya iyo mubikoze tubona yuko umurimo wacu washimwe nabo duhereza iki amakuru, nka bya bindi bavuga ngo umurimo wawe iyo washimwe n'Uwiteka ugomba kugira ukuntu. Rero natwe tubonye ko umurimo wacu washimwe tubibonera hehe? Kuri like, subscribe, yes, na comment. Ariko mbere na mbere nakoze ibintu nk'ibi ngibyo babanze bashyire ko imitima myinshi muri comment. Oya, tureke gutinda ibyo barabizi, mba nabibabwiye. Nuko rero saba rero twakomeje muri aya makuru. Umugabo Tshisekedi, perezida w'igihugu cya Kongo, Antoine Felix Tshisekedi, perezida Kirombo, amaze kubona yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimuri bubi, zimugeze kure. Ngira ngo murabikurikira mu makuru tugenda tubaha, ubaye utaranabyumvisha ari ubwa mbere ugeze hano, reba mu biganiro biri munsi uraza gusobanukirwa na byinshi by'uko Tshisekedi amuri bubi cyane. Uyu mugabo rero akimara kubona ko Tshisekedi
Trump amumereye nabi cyane, aravuze ati leta zunze ubumwe za Amerika nta handi nazicikira, reka ndebe ko nakitegurira akantu ko kwishyiramo inyoroshyo, kureba yuko banyorohereza, bamushyiramo inyoroshyo. Yateguye rero ubu tuvugana kuri televiziyo y'igihugu, bazanye umwe mu batumirwa, umunyamurenge ukomeye cyane ahangaha mu banyamurenge. Umunyamurenge navuga yuko ufite izina rikomeye cyane, barangije bamushyira kuri televiziyo, asobanura uburyo ki babayeho ndetse n'uburyo bafatwa ndetse n'ibiri kubakorerwa ahangaha muri Uvira by'umwihariko ni murenge. Yagize mu magambo ye menshi cyane, ngiye kubanyuramo muri make. Yagize ati twebwe u Rwanda kuva kera rwadusabye yuko tuva muri Kongo tukahava tukaza kuba mu Rwanda, turabyanga. Iyo ibi impamvu nyamukuru yatumye igisirikare cy'u Rwanda kiza ngo kije kuducungira umutekano, ngo turi kwicwa n'abakongomani, kandi bwahehe nta kibazo twari dufite, ahubwo ngo yari urwiyerurutso rwo kuza kugira ngo bacukure amabuye y'agaciro, basahure bibe byinshi, badukorere n'ubundi bugome bw'uko ngo twanze kubumvira. Ahangaha yakomeje anavuga ko kandi ngo u Rwanda ndetse rufatikanyije na M23 baza bakica abaturage hano muri Uvira, byarangiza bigashyirwa ku butegetsi bwa Kinshasa, kandi baje gusahura amabuye mu by'ukuri aricyo bitwaje. Bwana Pacifique, we hari ikindi ubivuga kuri aya makuru uyu mugabo yakomeje atangaza hano kuri televiziyo wongereho? Ikintu nakongeraho nuko uwo mugabo yagiye kubitangaza, navuga ko ibintu yatangaje atabanje kubikurikirana neza cyane ngo arebe abaturage bari hano za Kamanyola n'andi yagiye atandukanye, abaturage bahunze bari mu Burundi, bari muri Kenya, bari muri Uganda, bari mu Rwanda, bari hanze mu bihugu bigiye bitandukanye, kandi bose bahunze Kongo atari ku Rwanda rwabateye. Sibyo? Uyu mugabo rero ngiye ntago nakemeranywa nawe ibyo yatangaje, gusa icyo nabwira abaturage b'abanyamurenge bakomeze bihangane, gutabarwa kuri hafi, intare za Sarambwe zirenda kuza, kuko ibyo yavuze uyu mugabo ntaho bihuriye n'ukuri guhari. Gusa nanone tukiri kuri uyu mugabo, muri ibyo byose yakomeje agenda avuga nuko uyu mugabo byamaze kugaragara yuko Kisekedi yari yateguye uyu mupango, kavuga ati nta handi ibi bintu twabinyuza, ni kuri televiziyo y'igihugu ikurikirwa na benshi, n'ibingibi biragera kuri Trump, byanga bikunda n'abanyamakuru bandi mpuzamahanga barabibonye. Noneho uyu mugabo bari bamutegetse ibyo avuga, bari bamwandikiye ku rupapuro, kuko uribeshya ukavuga ibitari ibingibi turakwica, ndetse n'abagukomokaho bose turabarigisa nk'ibyo tubakorera nk'ibyo dukorera hehe muri Uvira, nubwo aba ari ibanga rikomeye cyane. Uyu mugabo rero akaba yagaragaye arimira itaka, navuga kuri bagenzi be b'abanyamurenge, ababeshyira ibitari byo, ariko mu by'ukuri nawe nuko yabonaga nta yandi mahitamo afite. Hari umunyamakuru wakomeje kubivugaho, Neriso, niwe wavuze ati buriya asohotse hariya akava Kinshasa akerekeza hano Iminembwe, nibwo yabisobanura neza cyane uburyo bari bameze nk'abamutunze imbunda ku mutwe. Twerekeza no mu yandi makuru Pacifique. Twerekeza no mu yandi makuru rero, tubabwire ko nubwo yamaze gutangaza ibyo uwo mugabo, n'ubundi tubirasa n'ibyo Wiringoma mu kanya gatoya amaze kuba ashyira hanze, avuze ko mu buryo buri official avuze ati tayari ubu ngubu twebwe twamaze gufata gahunda ko mu minsi mikeya turaba tumaze gusubira mu mujyi wa Uvira. Ibi yabishingiye ku kirero, yabishingiye ku makuru agenda aturuka mu mujyi wa Uvira, ubwicanyi, ubusauzi n'ibindi bikomeje kugenda bihabera. Hamenyekanye n'amakuru yuko abazarenda aho bari kurwanira hose bagiye bafite n'abakobwa bashimutse bo kujya bishimishirizaho igihe bamaze kugira gute kuva ku rugamba. Wiringoma rero yakomeje avuga yuko umujyi wa Uvira bagiye kongera kuwusubiramo, bitewe nuko uyu mujyi wa Uvira ibyo bawuvuyemo basabye atari byo byakozwe. Basabye ingabo za MONUSCO, ntago zigeze ziza, ahubwo hinjemo wazarendo n'igisirikare cy'u Burundi bakomeza gukora amabi. Ati kubwizo mpamvu rero nk'abantu turwanirira kwishyira kwizana ndetse turwanirira abaturage muri rusange, ntago twakomeza kurebera abaturage bakomeza gupfa bene kare akagene. Ati mu minsi mike rero turaza kuba twasubiye Uvira, ubwo bamenyesha n'abaturage ba Uvira ko bagomba guhumura vuba ngako babongeye kugira gute kubagira. Mu yandi makuru ariko tugeraho cyane cyane ubwo twinje mu makuru y'imirwano, na makuru avuga ko
ahitwa ngo Rubariki ni hano muri Sud Kivu n'ubundi imirwano imeze nabi cyane. Mbere yo kwinjira mu makuru y'imirwano reka tuvire hano muri Uvira rimwe. Muri Uvira baba wazarendo warukomojeho ndetse n'aba Barundi n'abafatanyabikorwa babo. Ahangaha muri Uvira hinjemo ikitwa abacancuro mw'abantu. Ni abacancuro ngira ngo nanabibabwiye, ariko nanone nubwo baje bavuza turi urugamba dushobora kuba tugiye kwishoramo n'urugamba rw'indyankurye. Aba bacancuro ubwabo babyivugiye ubwabo barabitangaza, ubwo hari abari murabyumva bacyagera, hari abanyamakuru baba arabi igihugu ari aba leta ba Kinshasa ndetse n'abandi bikorera ku giti cyabo n'abandi baturutse ahandi n'ahandi mu Burundi n'ahandi na hehe. Abanyamakuru bakaba babajije abacancuro bavuga ati ese uru rugamba ko mumaze kurubonaho amakuru ahagije mwebwe murarubona gute? Abacancuro basubije mu magambo agira ati uru rugamba uko twari turwiteze siko turi kurubona ruzagenda. Mu buhe buryo? Umwe yamaje ati se ni mu buhe buryo ni gute? Twari tuzi ko ari tuje kurwana n'umutwe uciriritse uri ahangaha, uciriritse uri aho hasi, kumbi bimeze nkaho tuje kurwana n'igihugu. Aha rero bisobanuye ko ati uretse ko tugomba gukomeza umutsi tukarwana mpaka ku mwuka wa nyuma, nta kindi turi kubona. Ibyo twari twiteze, strategy twari dufite zose tugiye kuzikoresheje. Ibi bitewe n'iki rero? Bitewe nuko uyu mugabo yamaze kwigaragaza, uyu nguyu Makenga. Makenga nkunda kuvuga umugabo ko ni generali, buriya ni n'umugabo ariko umugabo burya ni izina ry'icyubahiro. Kubura umugabo n'izina ry'icyubahiro n'umwe mvuga gutyo n'undi muramuzi biramenyerewe. Uyu mugabo ku munsi w'ejo akimara kwigaragaza mu karere, nanjye ngo mu karere nkuko tumenyere kubyita iwacu, hariya muri territoire ya za Sange ndetse na za Remera, hose yaragiye mu gikorwa cyo kugenda cya gisirikare, ndetse kandi hakaba hari yongereho n'izindi ngabo nyinshi za gisirikare za M23 hariya. Uyu mugabo kugira ngo apfe kwigaragaza aba ari ibintu bikomeye cyane. Aho yigaragarije baba ruvuga ati katubayeho ubwo aje hafi na hano muri Uvira, ubu nta kindi nyine aje kubabwira uburyo ki bagomba kwataka. Uburo natwe tugomba kugira gute kwitegura ku rwego ruri hejuru cyane. Rero mwuka byaramwe bantu mudukurikirana ahangaha Uvira, abahasigaye cyangwa se abahari, bishoboke ko vuba na vuba bagiye gutabarwa bitewe nuko uyu mugabo ahantu yigereye kuri tere biba bigiye guhinduka. Mr Pacifique cyane. Hanyuma ubwo nkomeze n'imirwano, twakomeza n'imirwano rwose kabisa. Ndumva amakuru hano muri Uvira yo dusa naho twaba tuyasizemo akitso, ariko mu mujyi wa Uvira tutarashyiraho akitso, hari amakuru nigeze gusoma ku rubuga rumwe, urumva avuga ko ngo muri Uvira ngo ingabo z'u Burundi zatangiye gushyira ubwirinzi ngo hano haza Kaweze. Ibikoresho by'ubwirinzi bikomeye cyane, kandi ibi bikoresho by'ubwirinzi bakaba barabihawe n'igihugu cy'Ububirigi. Ni bya bikoresho urumva, hamwe M23 izegera hafi bakahita bahabwa ubutumwa buvuga ko hafi aho hari aduyi. Hariyo drone z'umutekano ngo n'ibindi bikoresho nabonye amafoto yabyo, ariko mona ni ibikoresho bitamenyerewe hano mu rugamba hano muri. Nibyo koko ku munsi w'ejo hari indege zigera kuri 2 zakoze amaturu 6. Amaturu 6 ziva Karemi zijya Baraka zikomeza zigenda hariya ku kibuga cya Melchior Ndadaye zigaruka zigenda gutyo, ariko bivuga yuko zari zaturutse hariya za Kisangani zikavanayo ibikoresho zikagenda zibijyana gutyo muri izo muvoma zose. Ibikoresho bishoboka kuba byaraturutse bari byo bazanye hano za Kaweze. Ibyo bikoresho kuba wabonye aho ngaho ni ibikoresho bituruka, ni ibikoresho kimeze, ni ibikoresho biri ku bintu by'ibimashini imeze nk'utuntu tw'utunara, bari ibintu byizunguza, ibintu wajya bitanga sinyari cyangwa se n'ibyo amasinyari. Hari ibyo nagiye mbona. So ahangaha rero ngo ni ibikoresho ngo by'ubwirinzi ngo igisirikare cy'u Burundi cyamanukanye kugira ngo kizahabwa amakuru igihe M23 izabitangiye kwataka muri birabice. Ikindi ngo kizi gusuzuma neza ahantu hari intwari ikomeye. Icyo gikoresho bazanye, ariko ntibikuyeho ko M23 ibingibi bishobora no kuzabitsindira. Ubwo se urumva
kuva amakuru yageze hanze ko ibyo bikoresho bihari birahari kabisa tayari n'amafoto baba M23 rya tsinda rishinzwe kunyura ku ruhande rikusanya igikoresho cy'umwanzi yazanye aho ngaho kiri avance buriya ntago bagenda batoragura utubunda twa fake bareba cya gikoresho nabo kizabagira akamaro. iki gikoresho birashoboka ni igikoresho gihenze kandi cyatanzwe n'Ububirigi urumva cyatanzwe n'Ububirigi. Hari umugabo umwe w'umunyamakuru nyankunda gukurikira yavuze ati ikibazo cyo gutsindwa ku Burundi Burundi bwakabaye butsinda ndetse na Kongo atari ikibazo cyabo ni kimwe gusa nuko bakunda gutangaza amakuru yabo urumva kuvuga ibikoresho bishya bafite strategy nshyashya bagiye gukoresha. Impamvu ni nyinshi hano zatuma aba bose batsindwa. Bajya mu rugamba bakennye, bajya mu rugamba bafite inzara, bajya mu rugamba imiryango yabo ihangayitse, bajya mu rugamba bafite ibibazo agahumburi batari gutekereza hari. Rero ibyo bintu M23 yabibonye hakiri kare iravuga ati ahangaha niho tugomba kwinjira neza tukabafatira. Nimba umuntu aje afite ibyo bibazo M23 nta kibazo ifite cy'amafaranga iramubwira ati uratubera mane kuduhereza amakuru tujye tugukubita amadolari magana ngahe. Iyo bamukubise amadolari nka 300 ahita yumva delegite abo iki gihugu kibaye ati noneho ndajya mu Burundi ari nge wasimbuye nevo umuryango wanjye ugiye kubaho neza cyane rwose. Agende yabyimbye ariko murambona nge ndi komando wana mvuye kuboza umwana mu bisheke urumva. Rero ntago babura kudatsindwa. Rero iyo bamukubise amadolari ahita atanga amakuru yose kiduhagaze gutya dufite ibikoresho bimeze gutya turatakira hanaha muri uburyo buno ugasanga intsinzi igarutse ku ruhande rwa 23. So ahangaha rero urumva ahangaha bino bikoresho bishobora kuza kubikwa n'ibyasarambwe. Umugabo ariko naramubonye numva najya mukurikira cyane havuze ati Uburundi bwakabaye butsinda ariko burakennye burashonje butangaza amakuru y'ibikoresho bafite. So reka ibyo tube tubivuyeho tujye ku mirwano kuri ayo makuru y'imirwano. Hano bita rero Rubereki ubu tuvugana niho rwahinaniye kuva amasaha mu gitondo kugeza amaginga gusa kugeza amaginga ngaya nta yindi breaking news irangira ivuga ko wenda imirwano y'abahagaze bivuze ngo iracyakomeje. Ahangaha rero ni M23 ndetse na twirwano bikomeje gucakirana n'igisirikare cy'u Burundi ndetse na FARDC n'aba interahamwe FDLR bakomeje kugenda bahangana ku buryo bukomeye cyane ndetse ibi bitero byatangiye ku masaha y'umugoroba ku munsi w'ejo. FDLR nizo zatatse kure mu V3 zishotoye biza kurangira muri iki gitondo 23 iteguye igitero karabutaka bitwaje abasirikare bake babanyadushoka ndetse n'abasirikare batwirwanaho bamaze imisi bavuye muri training urumva ko bamaze kubakarishya. Bagiye rero n'umujinya mwinshi cyane ibintu bakore hari ahantu na amateka ndatekereza ngo igisirikare cy'u Burundi kitazabyibagirwa. Ikindi cya kabiri bahakuye ibikoresho byinshi cyane kuko baguye kubiko numvise bavuga ngo ni amura baguye kuri amura yose y'ibikoresho aho babika ibikoresho mese niho vuba stock y'ibikoresho bya gisirikare byose niho byari byaratsimbwe byose byarahishwe. None ubu tuvugana intare za Sarambwe zakenyereho igikoresho abasirikare b'u Burundi birukase wazarendo zakinnye igitsi bahunze ku rwego ruteye rwo hejuru. Hanyuma handi hantu hariyo imirwano urumva no mu nzira uri mu manuka uvuye ahitwa hano Kingwengwe manuka yerekeza za Tema. Anga makuru mfite nuko abasirikare b'Abarundi bari bariraye bavuga yuko birukanyeho mu vetru kumbi intare za Sarambwe ziri hafi aho bamaze kubakinagiza. Rimwe nakubwiraga Wiringoma ashobora gusanga Wiringoma ibyo yavuze byatangiye byanashoboka usanga byatangiye kuko iyi mirwano n'abasirikare b'Abarundi bakinagiye ntago bakinagizwaga n'ubusa nta nubwo bakubiswe ngo batake badakubiswe. Biragoye kuba umuntu yaza ngo yiriza amarira koroke abafite ikimurizo uko byagenda uko ariko kose. Ahangara abasirikare b'Abarundi bamanutse birukanka kibuno mpamaguru bagenda batabaza bagenzi babo titwe dutunguwe n'igitero shuma. Noneho ikintu cyabayo nta n'amasasu yumvikana kuko abasirikare baje kugaba ibyo bitero bari bafite intwaro ziriho siransiye bivuze ngo babarasaga bakabona umwe ari kugwa babona ndagwa ariko batazi ngo bari kubarasira n'ababarasa nabahe kandi abasirikare babikoze ngo n'abasirikare bake cyane bamwe muri babandi bavugaga Sultan Makenga yatoranyije uso no gusanga ari bari bazanye muri ziranzira baje gutanga operation. Nanone ku rundi ruhande rwo reka tubabwire mu yandi makuru ahangaha Uganda dushobora kongera kwibona ahangaha muri Kongo. Uganda cyane rwose kirije muri ya operation Suja n'ubundi bafatayije mu Kinshasa. Nukuvuga ngo hariya muri turi harya siho basa naho begeranye bahana imbibi. Niho bahana imbibi harya uriya mutwe
ukunda kwica Bayita ADF NERO. yego uwo mutwe rero kuri iri joro rwose wakoze amabi akomeye cyane wica abaturage bagera ku 8 bose 8 babarituye ibingibi bikaba byongeye kubabaza hano muri ubu butegetsi bwa Uganda. Ubutegetsi bwa Uganda rero bwabimenye bamenye yuko abaturage babo bongeye kwicwa n'uyu mutwe wa ADF NERO. Ibingibi bifatwa nkaho ari kubahamagara ngo nimuze namwe tubagenze nkuko twagenjeje bagenzi bacu, kandi nyamara baza ntago arabo abari buze, ntago ari bari yabishe. Reka buriya RDF NERO yari guhamagara Kayinera ugayimbwa ati muze namwe tubakureho yo ira operation abari buze byanga bikunda bari buze bakora akantu babaje kwihora ndetse no gucunga umutekano w'abaturage babo babarizwa mwabiri yabice. Aya bamaze kubona imboga mu menyo wo bita no Sakayina Muhozi ewana bazi mubonyemo ADF erega yigeze kuvuga ngo araje afate ituri yose ntiyabikora, ntago yabikoze. Yaravuze ngo agiye kubohoza abaturage ba Rubero ngo abajyane muri Kongo muri Uganda, ntiyabikoze. Kandi abaturage batuye ari muri Ituru kimwe cya kabiri abeshi bivugira ikigande, bivugira ururimi rwo muri Uganda. None uyu mugabo rero yarabivuze ngo araje afate ngo Bunia, ngo araje ngo ageze ahantu nze ngo ajye kwizanira ba Masunza abo ngabo byose ntabyo yagiye akora. Gusa icyo nzi neza cyo nuko igisirikare cya Uganda burari igisirikare kizi ibintu by'ama operation barabizi cyane ibintu byo gushakisha izi ADF. Ubundi mu misi ishije bari barayisenye ADF, sinzi ukuntu imaze kongera kubura umutwe, bari barafashe na bamwe mu bayobozi bayo urumva, ndetse banicamo beshi mu ba ADF, bamwe barahunga. None bivuze ngo batangiye kwihorera, gusa bari bamaze imisi bakora n'amabara na hano muri Kongo. No kujya Uganda no gushotora Muhozi kugira ngo ngere wereza abasirikare. Hari ukuntu ADF igigira gutya ikabatega igico ugasanga yishemo nka 20 cyari abasirikare kandi ba Uganda. Gusa Uganda nayo ibafashe ewana babaga nta kinya. Ngayo nguko rero hari andi makuru se cyane, hari andi makuru menshi cyane. Hanyuma reka tubanze tuvuga ya Tshisekedi ho gato tuhite dusoza. Tshisekedi rero uyu mugabo nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika Perezida Trump uyoboye kino gihugu yavuze yuko abaturage batuye muri hano Kinshasa ntago bari bakwiriye gushyigikira ubutegetsi buriho bubi, bakabaye barigaragambije bakabuhirika. None Tshisekedi yabonye ko ibi bintu bishobora kuzamukoraho, agerageza gukoresha indi mitwe cyangwa ubundi bwenge bwo kugira ngo areshye Leta Zunze Ubumwe za Amerika arebe ko hari icya zakora. Bivugwa ko hano muri Kongo habamo amabuye y'agaciro menshi, ariko yatoranyije ayo mu bwoko butatu meza ahenze kurusha andi, ndetse n'ibice akunze kubamo harimo na za Warikari. Arangije yemerera Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko baramutse bamufashije aho hantu hose bajya bigererayo. Avuye yose bajya bayajyana nta n'imisoro. Ubundi navuga ko ari nko gucinya inkoro cyangwa se gutanga karuswa kugira ngo abeho batamukanda, dore ko bagenzi be bamaze kujyanwa mu nkiko cyane. Ngoyo nguko rero andi hantu wenda umuntu yasoreza ni muri za Warikare, nawo hakomeje kwiyongera abasirikare benshi b'Ababirigi urumva, n'ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye. Hariya umuntu yavuga ko ari igice wavuga ko ari nk'igihugu cya kabiri cy'Ababirigi. Kari agace ka Warikare bamaze kugafata neza cyane, ariko kari agace urumva abantu benshi bazanakicaniramo. Uruzi ko hariyo n'Abadage, birabiromba ari ibyabo. Hariyo n'Abadage n'Ababirigi, ndetse kandi hari muri Warikare bigira utuntu twabo bikorera bahanze amaso ari ibihugu byinshi. Niyo mpamvu ubona M23 ijya kuhafata ariko bikanga, no kubera ikintu gihari, kubera munsi y'ubutaka bwaho. So reka wenda dusoza amakuru, reka tubashimire tubifurize kunogerwa n'igicamunsi kiza ndetse n'akazi keza kanoze karimo ukuboko kw'Imana. Imana ikomeze kubana namwe naho mu zindi update cyangwa se no mu yandi makuru aza kubagezwaho. Bye bye.